Wegigo. Yes. No riu ni mundu racokeria Ngai. Akamuria riu ria, do I look like my brother's keeper? Yes. Nanyita. Na Kaini nake agigitigirwo kirumi koguo wihio gitwika niwe katia. Ungirora from the book of Genesis, from Genesis 1 up to Genesis 11. Urore hau maundu mari andu mekete between Genesis 1 and Genesis 11. Umenye handu hau hari nginya na andu kuninwo. Andu gwikatia kuninwo nuhu akerwo riu uka. Ngai we mwende akarora akona riu agwika atia nao. Nanyita. Andu aya ni andu oru piu. Tondu menye haha nginya haturari horo wa Genesis 6 ri. Ariu Ngai nao ri ni maroka. Wanyita. Maimete iguru. Magoka guku magatinda guku thi. Ati ni kuria muri. Ngai agicoka kurora ri. Ariu ni mataracoka. Makore kora cio maguku. Kumbe moire ahiki. Yes. Tondu oru tiare kana mehia tiare ni marikitie kuingira ki thi. Maroya ahiki. Nginya Ngai akiuga andu ari mamenyerire muno. I'm going to shorten kindu gitagwo muturire wao. From miaka yo yothe ikaragwo ni Adamu miaka 900 igikurukio nginya miaka 70. Wanyita. Thaa ici kata ni kuoka tungiroka twi nawe. Tuli twana tunini muno. Twina miaka eno. Tugo ndauga riu tuli twana tunini muno tondu aiko tweteria ukinya miaka 900 ri. Yes, miaka 900. Tugikire twana tunini muno. Thaa ici by the way wina miaka yo wina 40 kana 50 kana 60 ungirona nyondo irirwa mamu wanyu. Ukionga. Yes. Manyita. Andu aya nio matureire wana uyu. Tawiri ngire gaithece. Mami. Yes, nda kunyonya. Nira. Nuka ukome we, ukwahota. Ndio nake mukuru wakwa era miaka 133. Nake re kairetu kanini ndi muthe ararigwo uyu nake ri niki acereirwo ku.